Chamgei chamanikab Jehovah. Otogotin kokeny eng wikit nebo lesson nekibendi kinetigei. Abaibai kot missing atacha kokwek tugul chekaotunen in asikobit kinetkei kibagenge. Eng ole imi inemu Bible neng'ung asikobit ak kilamit ak kartasit sikobit kenetkei kibagenge singomi kiy neimeche iteb isir ak kurgotik alak chang kurgotik chemoche kokonok mwalimuinik chemi ra. Ko alak komakoi kisoman so yeisich kasarta isir asikobit isomonchigei inyegei. Ako kotomo atestai asome aborwo kiboitinik chemi koboto chekinetigei tugul kibagenge. So atoche icheket asikobit kokatak. Atoche Pastor Nyalile kokatak. Akatok nganetab Jeiso ale chamgei. Kitindoi biruto kony kewege kenetkei eng kanetisiet nebo rani. Ami Jumatatu neng'ololi akomwoe olen Laitorani Jehovah. Ak kwaeng kasi nemwoe kolen Kiptaiyat ko kirwogindet. Kongoi missing Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehovah eng kainaik chu ko chotok kaokas. Kimi tugul kinetigei betutab kosomok kasi nemwoe kole cheibwoti kayamisenyi betusiek tugul. Ngodoiwek Jehova koberurok. Kongoi missing. Lilian Maswai. Kongoi Eva, kainenyu ko kaokas. Achame akatak tugul eng kainetab Jeiso. Ak ale atochok eng betut neking'olole nebo kwang'wan kasi nelen lumdootin baornatosiekuk. Atya kekere kele wikit nenyone ko betut nekitindoi kora kanetisiet. Kosiamwoiwo kole kitochok eng wikit notok kechopkei asikeng'alale kora kibagenge kondoiwech Jehovah. Kongoi. Kongoi missing ongesa anyun kotom ketestai koongesa. Kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kiptaiyatab kiptainik, laitoriatab laitorinik. Kiitorori kaineng'ung Kiptaiyat eng betutab rani amu itorori inye. Nyolchinin kitororin Jehovah nenyo. Kiyaech kiyai ng'ony tugul. Ikim. Kongoi Baba nenyo amu mieindang'ung nekaiborwech eng betutab rani. Kaiumech asikobit kinetkei akobo ng'olyondeng'ung. Yekibendi kinetigei ng'olyon nemitei tienwogikab kalasunet Jehovah kesomin asikobit ing'ololwech. Rang'wech tamirmiriet netilil sikotebi kobotech rani ak koigeny asikobit kikuye ng'olyondeng'ung Jehovah nenyo. Konech kakuye ne inegei tebi kwenunyo. Eng kainetab Jesu ne etindenyo. Amen. Amen. Kongoi kitesetai eng kitabutab tienwogikab kalasunet. Kimite wikit nebo somok eng kenyit nelel nebo 2024 ako togotin tugul koketestai tugul. Kokeker kokonetech sirindet akobo kitabutab tienwogikab kalasunet. Kokiro kele mi sautik, mi tienwogik ya kabetun akot kiy neimwoe imwochini Jehovah imuchi iwe kitabutab tienwogikab kalasunet ak inyoru kito neimuchi imwa eng kalasunet, eng saet ak somet. Betutab rani anyun eng barakutab lesson nebo nekinetigei eng betutab rani komwoe kole Laitorani Jehovah. Wikini tugul anan rani kinetigei kurgotik chekisomani kobunu kitabutab kalewenaik, tienwogikab kalewenaik, tienwogikab kalasunet 8, tienwogikab kalasunet 100, 97, 75, 105 koitet 7 akoi 10, Galatiek 3 kaitet 26 akoi 29 ak tienwogikab kalasunet 25 kaitet 10. Ko ngomakimuch kesoman ko isirchigei sikoisoman eng saishek alak. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab tienwogikab kalasunet 93 koitet 1. Mwoe notok kole Laitorani Jehovah, ilagat eng telunatet, ilagat Jehovah. Kikermenegei kimnatet, kikimit ng'ony simang'eing'ei. Kakonech pichait eng yutok sirindetab bukuinik. Kakonech pichait eng konyekchok kurgani koborwech kole oleu torornatetab Jehovah ak ole boundoi.
kale kikermenegei kimnatet. Laitoriat nekim, laitoriatab laitorinik. Kimuchi kebwat akobo laitorinik chekikere ng'ony, lakini makoi kikerkeit Jehovah laitorinik chekitinye chebo ng'ony, che corrupt. Laitorinik chememuchigei, laitorinik chemi ra mutai komami. Laitornatetab Jehovah ko kikilumda kobo taunet akotesetai akoi neni. Lesson nebo rani kinetigei tuguk 4. Jehovah ko yaindet, ko laitoriat nekim, ko kirwogindet nebo iman, ako sarunindet nyo. Konech kanetetab kitabutab tienwogikab kalasunet kenai kele laitorani Jehovah eng ng'ony. Matin kakiker tugun chechang cheyachen anan keker tuguk cheyookse chekikwong'e eng konyekwak kele takomi Jehovah, kotakomi Jehovah nekilumdoi eng ng'ony, takolaitorani, takoname lukwek tugul chotok chebo ng'ony, ako takomi ak malaikaisiek chi. Kiyai Jehovah kipsengwetisiek ak ng'ony komugul. Kiyai kechei, kiyai chito eng itondonyi. Ki boisionik chi, ki boisionikab eunek chi achek tugul, amu kiimimiech inendet. Ribe Jehovah kot yautikab eunek chi akobou inendet tuguk tugul chemi ng'ony. Bounishe eng imanit ak kirwoget. Ng'atutik chi ak kirwogutik chi komiach akoipchin sobet icheket cheribe ng'atutik choto. Jehovah ko kirwogindet nebo iman nemache kole taisub biik tugul tuguk chechulotin. Kingen akobo laitorinik chebo ng'ony, alak ko tugukwak komachulotin. Ongen akwek akot ya tuiyosiek chebo bolotet. Ko ngomi laitorinik anan komi leaders chebwone akolen kiyae kouni, kiyae kouni, ko tuguk alak komachulotin, lakini chebo Jehovah ko tuguk chechulotin. Kamakerkeite chebo choto amu makoi it akot kitikin. Laitornatenyi, laitornatetab Jehovah kobo iman, ako tuguk chi kochulotin amawalaksei eng bet, amawalaksei akot eng betut age. Tuguk tugul chekimwa chekiyai ko kikwai kunoto. Yai inendet kounotok, yeiwektoi melekto kokochin kiptengekinik ak chetililen eng kasarta neingen inegei. Inendet ko kirwogindet akobo man kirwogutik chi. Bounatet netoror nebo Jehovah eng notok koyae ng'ony kolumdaak komie akoribok. Ribot ng'ony. Noto amune sikemi achek tugul. Matkemwa kele oye makomi, kimuch keker komami kalyet iman amu tengekto nekikonyonji ng'ony. Lakini mi Jehovah akokere tuguk tugul cheyooksei. Kitesetai anyun eng yotok kora kebendi unless komi chi nemeche kotes eng yotok kotom kebe Jumapili. Ko ngomami chi ketesetai eng Jumapili nemwoe kole eng Kiptaiyat nekiyaech anan kiyaech Jehovah. Ngesoman kitabutab notok kwaeng kasi kochang, Jumapili kochang kurgotik chekesomani, lakini ameche kesoman kitabut nebo tienwogikab kalasunet 8 koitet agenge, asomani yotok. Koitet agenge akoi 6 yo kole. Kale Jehovah Kiptaiyandenyo, konyito netya kaineng'ung eng ng'ony komugul. Inye nekinde telunoteng'ung kipsengwetisiek. Kiing'at kimnatet kobun kutuswekab lagok ak che reritos amu bonekyu. Siiker kong bunyot kosis ak neyokto muketut. Yaakere kipsengwetisiekuk, boisionikab eunekuk, arawet ak kecheik chekiichop ale, ne chi anyun netos ibwat anan weritab chi netos irutochi. Amu kiyai inendet koming'init kitikin eng kamuktaindet. Ilokchini inendet kutwet nebo toronatet ak tekisto.
sitaitestai isoman eng yoto. Kakomwa eng kurgatichu komwoe akobo aindab Jehovah ak tekistab chito. Kamwa eng yuto chito nekisir eng yuto kole tos ne chito ne tos ibwat mising kotirutochi ne chito anyun. Kale ngabitebegei kityo ile ane amu tuguk tugul anan eng tuguk tugul chekichop Jehovah ko kiyaak chito mising kosir tuguk tugul. Kikochi ng'omnotet, ing'ololi, iwendoti, itwoe. Ak kikikochi chito kobai tiong'ik ak kobai ng'ony tugul. Ko kikikochi ng'omnotet nebo barak mising. Ako ibwoti Jehovah biikchik ak tuguk tugul. Ak kongen Jehovah yautikchik. Mwae yutok akot ngisoman eng tienwogikab kalasunet 100 kora komwae ole kiyaita Jehovah ak telunatetab Jehovah. Kikochi Jehovah chito kobai ng'ony tugul ak tiong'ik tugul chemenye ng'ony. Ngesoman kitabutab taunet komwae kole kimakomi nyalil. Ngesoman kitabutab taunet ak ng'ang'utiet kokonech pichait neo mising kobor kole eng taunet ko kikakeyai chito ko tuguk tugul ko ki perfect. Eng ng'ang'utiet kobit tengek akobit tugun chechang. Ko eng ng'ang'utiet komwawech ak ng'onyu netun bitu tuguk chelelachen. Lakini in between katikati kemite achek tugul eng kwenunoto. Miten eng taunet kakomong kakeyai chito ko kararan ak kekochi tuguk koboi ak tuguk tugul atyo konyo tengek. Ko ng'ang'utiet komwawech akobo ng'onyu nelel netun nyone. Ko eng katikati kemi yoto. Yaet koyae boisiet nebo kamanut eng tienwogikab kalasunet. Yeribe toronatetab Jehovah. Mangen akobo inye lakini ameche amwagei. Boisienyu sana kwerioti karit akeroti awendoti emet anan awendi eng barabara akere tugun chechang. Ak achame awendoti akere tugun chelelachen. Ko ngabawe kotaker tugun chechang kele aker ketik chekikwong'e mising akere toronatetab Jehovah. Ngabaker akot tiong'ik kou birechik tugun chemengechen ak akwong'e ale ingen Jehovah is chutok chu mengechen chu. Ak tiong'ik cheechen cheu beliot ak tugun cheu cho akwong'e ak abwat ale kikebwa ne Jehovah nyi kochobe tiong'ik cheu chu. Tatya atebegei akergei kityongon ale ngaba kwong'ut ainosiek akeker kechek akere ale bo kwong'ut tuguk chekiyai Jehovah. Ko tuguk tugul chekiyai Jehovah ko kikonech asikobit ngero eng konyekchok keboibochini mising. Ya imeche chito irute iwe wiya ko amune simeche iwe ibiker tuguk chekikwa Jehovah chekwong'ut chechome konyekuk koro akiboiboitune yoto. Tos kitebegei inyegei ile ng'o nekilechi nyanjet inyone kot koit ngekut yu amaitesetai? Ng'o nekiyai asista kolechi tebe yu kot koit karon asikobit ichoru? Ng'o nekikochi arawet kounygei eng bet komugul kong'et kemboi kochor? Kikergei korok ak kikergei akiker korok iker ole kikiyaiten iker itinye eunek 10 siyok 10 morik 10 akitebegei ile ngo chito kotinye morik 10 amune singamap kotinye 14 amune sitinye eunek 2 kikiyain eng oret neter. Wewe ni wa ajabu sana amu yautietab Jehovah. Michi inai ile kiyain Jehovah akongenin komie amu ngoi kiptereniot ingen kito neyoe. Ya iminamini tuguk ingen ole imindoi komie akimuchi ibutabut amu neng'ung'et kioto. Ko ki yautikab Jehovah akongenech Jehovah akoribech Jehovah kora. Ako ndalaskei chi kole mami Jehovah ko ng'o nekeng'eti rani karon? Oxygen anan koristo nekichuti ko free, kikekonech noto free. Lakini ya imyan chito akimach oxygen ingen ile aliet nemi barak mising. Tos kilipanchi ne yainde?
Mwae kipsomaninik kole ngikosan oxygen kotepchei kunding'ung dakikainik 4 kityo kome. Ko ngobek dakikainik 4 akoi 6 ime inyendet makomi kiy neingen. Amu kemisen koristo nekikikonech free. Ko lakini ngipiwe sipitali ama imuchi ibus ketesun korisotok ak ilipan eng aliet nemi barak mising. Tos mobo kwong'ut Jehovah nekonech koristo ne free? Ko ngot imwoe ngimi ole imi ak ile mami Jehovah, komeche ibwat komie ile ngatepchi ng'ony akot nguno eng yo imi ikose nguno ak ikero, komeche inai ile koristo neichuti kobo Jehovah maneng'ung. Bo kwong'ut boisionikab Jehovah chekikwai. Kipsengwetishek, kecheik ak boisionik ko boisionikab eunekchik. Tuguk tugul cho ikere komwoitoi akobo torornatetab Jehovah. Mwoitoi akobo torornatenyi ak kamugenyi nekim. Nyitat kainet eng ng'ony komugul eng tuguk tugul chekikere, kekere Jehovah. Tuguk chekororonen tugul komwoe akobo Jehovah. Inendet kobo koigeny ako toror eng cheptalelisiekab bororiosiek. Che chotok ko boisionikab eunekab biik. Kingen kele chang cheptalelisiek chekikwai biik, kikotany alake ako soe chotok. Lakini cheptalelisiek chotok matinye eut amaoe kiy, tom kwai kiy cheptalelisiek chotok amatwegu. Lakini Jehovah nenyo nekisoe ko kim. Ngemwa akobo Kiptayat komi eunyi komoswekab orit chebo ng'ony. Ingen ine ng'ony tugul amu inendet nekiutoi. Mi kurgotik eng yo chemae sikerchigei tienwogikab kalosunet 115 kaitet 4, tienwogikab kalosunet 115 kaitet 7, 95 kaitet 4 ak 5. Ko sisomanchigei ak 100 kaitet 3. Kale ker ile maikochi Jehovah biik kosopcho kityo. Kiyai Israel nebo keny koek biikchik. Ak kechirekab akwenyi notok komwoe kenyorchini kitabutab tienwogikab kalosunet 100 kaitet 3. Ko kingoai Israel koek biikchik, ngesoman eng kurganatok koborwech kole kabwatet nebo biikchik ak kechirekchik koboru kole maketab Jehovah akobo tilyandit nenekit koboto biikchik. Mokyingei Jehovah kosich tilyandit nekararan ak biikchik eng sait age tugul. Nga kimwee eng atkan kora kemwee inendet, koibwech kora akonyoiwech gat. Baba inendet. Akot ndakilel netya komutwech kora amu mokyinechgei. Yaindet inegei netinye kamuget koberur akoyai biikchik kotesokis. Ak eng notok ko inendet inegei nenyolchin saenywa ak kamung'etnywa. Tienwogik chechang kokure kit age tugul netinye kabuset, ng'ony tugul, nyanjet ak kit age tugul nemi oritnyi kotienso eng boiboiyet eng taitab Jehovah. Mwawech anyun sirindetab Zaburi kole kanyol kitoror Jehovah eng tienwogik eng tiendo nerure. Tiendo netorori inendet ko yaindenyo nekikwaech. Togu torornatetab Jehovah eng yaet, akot eng yaet nebo ng'ony nekikobut. Koarorchinech tienwogikab kalosunet Jehovah inegei kole nyolchin saet. Matkebe asikobit keutye akobo yautik yekiker yautikab Jehovah. Kongoi eng notok, kiit neibwotwech akobo torornatenyi. Asikobit kilosu inendet, asikobit kenai kele inendet nenyolchin kalosunet. Yekure Jehovah kecheik eng kainaikwak, ibwoti ile ribin Jehovah inyendet netya kosir. Ngot kongen kainaikab kecheik, yakemande ikere kecheik kochang kabisa akongen. Manotok akot kityo, kale sumek cheitinye eng meting'ung kongen namba chebo sumekuk. Ko ngot kongen Jehovah kainaikab ngot kongen Jehovah kainaikab kecheik akongen namba chebo sumekuk, ko tos mebo kamanut mising. Yaibune cheuen kongen Jehovah, ikur kityo ak isich kayanet.
kowalu Jehovah amu yautienyi. Ko kakeit yotok ko tos mi chi nemeche kotes kiy eng yotok anan? Kongoi Eva, kemwa ile ingen Jehovah kainaikab kechek. Ngilen itoben kipsengwet akot yani nalechini ametochini konda yutok kityo mawendi konakta ngoityi yotok meitokse. Kotamne anyun sumek alechigei inget alak ko kikochor sumek. Kaingen Jehovah akot ata sumek chekikokomong ing metit. Kotamne anyun ako kamwa eng yo bukuit kole kalenjin Jehovah in Sparrow ko ine chepkimisiet. Yes. Kalenjin Jehovah ribe chepkimisiet. Nematinye Ure kibiswet. kibiswet. Kibiswet ak chepkimisiet ko ter. Oh, makergei. Kibiswet ko nalabati fasta ko chepkimisiet ko naame na kule matundek. Oh. Ako koi kin Na kule mauwek. Kule mauwek. Ako mining. Ko kibiswet ko nabendi kapte fasta Sparrow. Nawendi kole shiu kosirta ako chame kosirta katikati nebo kot. Kole wew kwa. Kale ingen Jehovah akoribe amatinye kot. Akoboe sai kemite emetab America kemite wakati nebo koristo akomite theluji kanyi emet. Ko ngiker ile tebonot amene taritik amu kiy age tugul ko kechor. Ako Jehovah koboe kotamne inye nekimime Jehovah. Konakakemwa ile ngiwendi ikere kwang'utikab Jehovah. Konin ibotan ako konin iyan Jehovah ile mite Jehovah nesobe. Amu mamite chito akot agenge akonan ko akot emet nekim nalen America kikimen kole China kikimen kole Russia kikimen kole ng'o kikimen akot emetab Kenya nenyonet kolen akichek kikimen. Mamite emet nekim ko Jehovah neimuchi kotonon kechek eng barak akomite koribe taritik chemite ketik barak akoboech ako kotamne achek chekimime eng itondanyi. Kongoi mising. Kameche atesin ng'olyo nekamwa kora eng kanetisiet nekakisoman tienwogikab kalasunet 100. Mala kakesoman notok. Kamwa kole kale otienji Jehovah eng tugetab boiboiyet okwek emotinwek tugul. Ko ngiwe aeng komwoe kole oboisiechi Jehovah eng kakasetab kei obwa tainyi otienonu. Ko ngimi somok komwoe kole onai ole Jehovah ko kamuktoindet. Inendet nekiyaech ak biik tugul ko ki kechirek chebo kwenyi. Ngiro 100 inatak kokonech atindiot kenai kele angomami kiy nekikiyai nemami Jehovah. Mami kiy nesobei ngo injirenik chemi nyanja ngo taritik chemi soet. Amu ongen ole tienwogikab kalasunet ko kikimwa kele kisire Adam. Ko Adam nikai koweksei nguno sireyani ak tiendo neking'olole rani akobo eetab Jehovah kowekse Adam. Amu kamwa chito nekimi kokere baornatetab Jehovah ko Adam. Sorry. Boisionik tugul chekiyookis eng atkinye tai ko Adam. Ko ngomwa kole angen sumek. Angot tilindetab sumek notile sumek komamwaun kole sumek chekatil kota. Inemu kityo sumek akoum kokakomugulit tugul. Tetebe ile sumek chekenemu kota chekenemu metinenyu makoi mwa. Ko ngemwa kechek komi bichu ami Texas komi lekekure NASA nemaloo yutok amenye. Ko NASA
kotindoi mashinishek chekikure telescopes chekerei kecheik chemi barak. Aini kokele koiro ipkoker kecheik alak chekotomo keker. Neiboru kele anga kipsengwet nekikere nimbo barak nin ko ngeringen konyekchok, mi tuguk chemakingen. Chakikero tutikin, ero ng'omutik anyun kale ng'omutik kokiro kero alak chetomo keker. Ko ngomwa kole koker kale koker kecheik alak chekeumgei cheuyo mi kokwet agenge. Akotindoi lilindo nemi barak akibwat ile soet amu kale science barak yo ngesir emoninyo komi koik chebele bich chelaldos. Akole bele akile makingen kele bele ng'o lakini laldos ma. Ko ngowek agenge kole konoikere kemboi nyokoloboti nyun kekure kipsengwet kipsengwetiet nyinyoru chekakotuikitu chemi ng'weny. Ko chotok kakile accident chebo asteroids chekabendi kai kosungukani amu koik chebele bich. Lakini ngonamin eng barak yun kobele kokwerche ng'o tuguchotok ma Jehovah. Ako ngonyoto kibwone tuguchotok kowirchingei emoni tomokonye koik emoni role riptoi Jehovah. Kongoi. Kongoi contribution. Kameche kotateshi ng'alyo age. Eng ng'alyotab ngeng'alale in Jehovah kangiro eng tinwokab kalasunet 100 koitini ko somok. Komwae kole onae ole Jehovah ko kamuktaindet, inendet nekiyaech ak ki chechik, ki biikchik ak ki kechirekab akwenyi. Ng'olyot neo nekameche kiro eng yotok ko ngeng'alale etunatetab Jehovah nemakergei ak chi. Ngeng'alale kimnatetab Jehovah ko yaindet nekiyai kipsengwetishek ak ing'ony ak tuguk cheechen chekikere ak chematogu. Ko ngot kekere eng konyekab chito ko makikanye kerikyi ole mi Jehovah. Laitorinik, biik, atebet nyo ko ki biik. Ngotesetai chito koeku laitoriat neu president komakanye chi korikyi. Ngotesetai chito koeku mogoriot kondoi chepkondok komakanye chi korikta ole mi chichotok amu kiywei. Lakini kiptuibatoi nebo Jehovah ko laitoriatab laitorinik. Lakini kwong'utiet agenge ko kale ki akwet nebo kechirekchik. Ngong'alale akwetab kechirek ko mami mestowot nebo akwetab kechirek nemeto kechirekchik. Mi koboto kechirek kotko kerekei kurget nebo kechirekab akwet nebo akwetab kechirekchik asikobit manyosuyot akwam kechirek. Ngano laitoriat nebo laitorinik komi kobotech kora akot tieme koborwech kole ribech ako magutikyok chekimakchinigei ko inendet nekonech kotee kotugul. Ribe sobonwekyok kotko konech akot tuguk chekimakchinigei akotepche kobotech ngano laitoriat nebo laitorinik kotepche koboto kechirekchik chichotok kwachek. So konech assurance ng'olyondoni kenai kele kimi ak Jehovah bekoshek tugul amu ki kechirek chebo akwenyi amametech. Wow. Chamune nonyi ikas ile ibo Jehovah kiyain Jehovah akongenin komie. So ongenai kekaskei ak ye kitoror kainenyi kingen kele ki yautikchi ak kebechi inendet makiywei mau laitoriat nebo ng'ony neiywei lengus bamwane. Lakini Jehovah nenyo, Baba nenyo kokenech eng sait age tugul, kemwochi ki age tugul ingenech akot ingen weakness. Ku lagokuk cho ingen sile ni kou ni kou notok Jehovah ingenech akongen nyalulenyo. Kongoi mising. Atache mwalmoiyot nerube siketestai. Kongoi mising eba kaimwa kitorori Jehovah ko akiro inendet ko kiptayandenyo. Kou yakamwa kakimwa kele sirani nebo yaet iweksei let akoi taunet.
Taunetab tuguk tugul ko Jehovah. Chito nekibaorian boisiet netai kokakiyai ko Adam sigindenyo. Kotieni nekakamwa ale tieni komuchi kosirindet ko Adam inendet mwenyewe. Kanget Adam komwa boisionikab Kiptayat Jehovah ko inendet ko laitoriat amu ma kiguitosi achek akobo chi nekure laitoriat amu emenyo mising ko emetab Kenya. Ko ngiweke let keweksei akoi betusiek chekikimwoe kele kilaitoran emenyo nebo Kenya amu kimong emetab chumbek. Kongen chebo kingi nandiekyo ko chebo kingi ko king. Ko unochi kele chebo kingi ko queen amu kibunu England. Emetab chumbek ko kindochi Kenya ako kingen kele chebo kingi. Mising ko nguno Nandi ing tikityotab Nandi kabisa kongen kole kibargei ak chumbek. Ongen Arap Samoei eng Nandi eng betusiek chekibargei ak chumbek ko kingen kele kabargei ak laitoriat. Ko eng Nandi ko kimi chi nekikikere ako kikitobeni. Korkoiyot nebo Nandi ko Arap Samoei ko kiyoni Nandiek ako ki kalyot age tugul nekimwoe kikose. Ingeweke kemetel orkoiyot akebe Kiptayat nebo Kiptainik, laitoriatab laitorinik. Ing tienwogikab kalasunet 97 ko tiendo nakamwa kole Laitorani Jehovah. Ingesoman ing Kiingereza ak in Kalenjin ak bukuitab Nandi ko ngoliot laitoriat ko kikisir ing ngalek cheechen chakimwa Ingereza kele capital letters. Kakimwa kele laitorian, laitorani sekemwa kele Jehovah. Kengemwa kele laitorani ko tuguk oeng. Tindoi kainet ako tindoi ofisit. Eng Kenya ketindoi president. Ko president ko ofisit. Kainenyi kekure William Arap Ruto ko kainenyi. Ongewek eng sirutikab Jehovah komwoe kole laitorani Jehovah. Kainenyi ko Jehovah. Ko inendet ko laitorani. Laitoriatab ano? Kipsengwet ing'ony ak kebeberta age tugul amu mi kipsengwet ak ing'ony mami kebeberta age. Tuguk chemi kipsengwet ko mami chi nekikoro. Tuguk chemite ng'ony ko kikeker eng konda. Ang tuguk chekikeker eng konda kotomo keker tugul. Ingeker kecheik chekamwa ketindoi kebeber kitikin nebo kecheik chekikere. Ko ngakomwa eng 97 kole laitorani Jehovah ngobaibaitu ng'ony. Ngoboiboitu eng kekusiek chechang. Ko ngomwa kole ngobaibait ng'ony kotindoi komi kiy agenge nenyolu kenai eng lesson kele ngomwa Jehovah kole ngobaibaitu ng'ony ko ng'o neribe ng'ony? Ng'o netindoi lumeiwek chebo emoni? Science komwoe kole emoni komi soet. Mi barak yo ako viringo. Lakini yo iteche kot kecheng'e kot ne lumeiwot nebo konait nin, konait nebo kimasi, konait nebo kimasi. Akende kwen nekimonjokut neribe kot simebut. Eng emoni komi tugun chekekure tornado. Ne koristo ne kipchurchuriet ne ngonam kot kong'onye. Kokere amut eng kanasok chebo America.
nokong'any kot kometo karit. Kometo karit akometo biik koruitos eng ko. Kong'any kot koib kot tugul akoib kila kitu inatut. Konget biik komi kitanda. Akonget karit ingin, akonget karit ing garage, karishek aeng. Ako kikoib kimonjokut. Tale koker biik kokere barak. Wakwang'ale nguko korib Jehovah bichotok amu kotabir bichotok tugul. Lakini koib kot akoib korik alak, lakini konget bichotok kot. Ko Jehovah kayekang'alal kole Laitorani Jehovah koborwech ing ng'olyot kole laitoriat Jehovah ko nendet ko lapkeiyet. Sikekere asista ko nendet. Sikekere kecheik ko konyekchik. Sikekere arawet ko kimnotenyi. Matiki kole biikab sanis asista ko kim, ikoito asista lapkeiyet kokochin arawet ak kokochin kecheik chun alak. Lakini tab iker kora ing kebeberta age tugul ko kecheik ko teleldos ichegei ing lapkeiyenwa. Ko lapkeiyonoto ko kergei kondab Jehovah amu inendet kandoindet. Ko ngisoman ing kitabutab Tienwogikab Kalosunet 149 koitenyi ko 2 komwoe kole Jehovah ko yoindet. Mami kiy nekikotyem chi kwai sikosob. Tab kotyem biik kwai tugun cheikere ile angot rani eng betusiechu ingemeche keng'etin kecheng kirgit, kecheng'e kirgit nebo AI sikecheng keswek alak. Kotakase nguno wakulima chebo Kenya ak biik temik komwoe kole meche kewal keswek songet kecheng tuga chetindoi chego chechang. Singitindoi tuga 2 itindoi chego chebo tuga 50. Ale kaking'ete ano tuguchotok kemach ketes ing yaet nekibo Jehovah nekikakiyai. Jehovah ko yoindet. Tienwogikab Kalosunet 74 koit 12 komwoe kole Jehovah ko torunindet. Tienwogikab Kalosunet 96 koitetab 10 komwoe kole Jehovah inendet netindoi lumeiwek chebo emoni. Matingabotan emet ko inendet nemi ribe emoni mao. 98 koitetab 3 komwoe kole Jehovah kobarirgei. Kot komi chi nerire bororiet age tugul ak biik tugul ak chi age tugul nerirei ko Jehovah. 97 koitetab 2 komwoe kole Jehovah koba iman. Imanda Jehovah eng betusiek tugul. Ak 148 tugul komwoe kole Jehovah ko yoindet ak ribindetab kipsengwet ak ng'ony. Inendet neitutos kipsengwet ak ng'ony. Eng kwenutab tuguchu tugul kekere Jehovah kele kot ko laitoriat inendet ako laitoriandenyo kondochin ng'ony eng oretab kirwoget ak imanda. Tindoi rirenet akoboru kimnotenyi nebo torornatet. Jehovah ko eng oret age tugul koboru kole inendet netindoi sarunet amu kimimichi eng itondonyi eng yaet akokochi kabuset. Nakimwa aboto kemwa Eva ile kitindoi kabuset nekure oxygen. Ongen komie kole betut nekakoistogei korisotok akakemut chito sipitali ibwat rabisiek chekiliponi. Mwana ale betusiek chano ko siling ata Eva ali daktari. Siling ata ya kibendi sikolipan chito koristo nabo tramit anan tankit. Mi aliet nebo barak mising, sire kerichek alak tugul. Sire kerichek alak tugul. Amu kichochoni kikonin kele keboisie litainik ata eng minitit agenge. So ibwat anyun kichochonin minitit agenge keboisie litainik ata. Kwang'ut. Kot kemuchi kelipan notok amu ingen ile angot bichotok akichek lekinamda koristo notok nebo oxygen komwoe biikab kimng'ong'otet kole eng soet barak yunyoyu komi tugun chekekure gases, yani mi chemang'une ketik kokonin ikoite chekuk ikochi ketit. Kokile ketit agenge nakekol eng kayo koyome biik 4 konyor circulation nebo oxygen 4. Ko ngong'et bichotok 4 kokon carbon dioxide nekamang'une akwek kotoreti ketotok agenge biik 4. Sinai ile Jehovah kobo kwong'ut. Ng'ete ketit agenge kokono koristo
nebo oxygen so sobchi. Onget akwek nguli owekyi ketit kosob akine biik 4, kotam ne biik 8, kotam ne biik 12, kotam ne biik 100. Tapomi tuguk chemakikuitosi akamune kokimwachi kole angi roketi chakekol chobo compound chekuk chekanyi gaa. Ya koristo nekonu sikosareke chebo biik 2 anan 3 chemi gaa. So na ile tos birke ketik akile ng'alaldos inye ketik kora. Kale biikab sayanis eng koskolenyi kong'alaldos ketik. Na ikere kouse kole komelen koristo neuse ikotikei. Imuchi kokatkei karon akobaibaigei koskolenyi kobendi korutos. Kale ngeep kit agenge kale kokase kong'wonindo chun alake amu mwoitoi kole kakekwerok kebeberta kakeisto mornenyu agenge. Jehovah kobo kwong'ut. Kiyai tuguk tugul sikobit kotiegei age ak age. Koristo nemite soet ko kikonech kesobchi. Beek chemite soet chekure hydrogen kotoretech eng sobenyo. Tugun chekure oxide, carbon oxide chemuchi kotoretech kotoreti korotikchok kekweri eng borwekyok eng oret nekararan. Ko ngiwe koritab mugulelwekyok ikose ile mite tuguk chekekure minerals. Mi kit nekekure minerals chekororonen, mi potassium nengongeringitu eng bortong'ung imyan. Mi tuguk chemi borikyok che eng kasarta age tugul ngomamiten korotik imyoni. Ibwat tuguchoto lekiyaita Jehovah ak ole kipanganda. Ingikas itit komin kobwone nguno korotik alake ak nyokoker yotok akonde semendi akonyal ake mutyo. Betusiek 2 ikose iting'ung kososo iname ile yani memwochini ngot kongoi Jehovah ile uche koyek kwong'ut. Ro siyet nekoibutu akoyatak siyet nebo kwong'ut. Iwendi ko style iwetitoi kotoretin eunek kokonin balance ak oretab batai. Ingibwoti tuguchoto kong'onoe Jehovah. Amache kebeberta nebo kosomok kasi nemwoe kolen Jehovah, kwaeng kasi nemwoe kolen Jehovah ko kirwogindet. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyon eng kebeberata kakenetkei akobo laitornatetab Jehovah? Ameche ates kitikin eng yo. Imuchi kokwong biik kole ng'alaldos ketik, kemwa ile ng'alalchinkei ketik. Kameche asoman eng yotok kitabutab tienwokikab kalasunet 19 koitet 1 ngates 1 akoi 2. Kale mwoitoi kipsengwetishek lilindab Kamuktaindet. Ibortoi soet boisionikab eunekchik. Mwochin betut age ng'oliot. Ak iborchin kembout age naet. Yes. Oye kakwong'ut amut kot kobo leje nga ngomeche koech karon kokerir emet kotoi kecheyat natai nyun. Eng emoni ab Amerika ko nekit arawet nebo kwong'ut kwaker eng emoni ko nekit arawet ako nekit asista. Mangen amu kimite Northern Hemisphere ko ngiker ko tos inam arawet tos inam kot kechei amu komi kecheyat nabo karon kabisa nakekure Venus no ikere kotogu ko ain ko kikishe kemwa eng emoni kele ikere ing koindo neo nebo kwong'ut. Angan korir emet karon komwochin kariret nebo karon kolechin chopkei nyone lapkeiyet. Yes. Nyone kara emet neuni. Ko emoni nyo nguno amu kaititit emet ako kawalak komwochin kembout age ako kembout age. Ako kikokonam biikab sayanis mwoiwech rani kolechinech mutai konyone snow. Kaitit nekile memande sana. Meai kuni achek biikab Texas kokilechech makimondoi rani ako makimondoi Jumatatu akoi kwaeng kasi. Kaitit iman. Ko ngiwe man ikose ile kaitit na kaititiet neng'wan. Inae ile kikotoret biik cheng'omen koker mutai. Ko amu nekeyoptoi ng'alechu ko kembout age ak bolik alak. Kongoi.
Ongebe kwaeng kasi kirwogindet tienwogik kolosunet 75 amache asoman koitet agenge ak koitetab aeng. Amwa sirani ingora amu sirani kotindoi ng'alalet ne kong'alalwech eng miendab Jehovah. Tiendo ne toretech sirindet eng yu ko Asap ko kwenutab murejoik che kiboin lagokab Kora. Kale kiwegun kongoi e kamuktaindet. Kiwegun kongoi amu negit kaineng'ung mwoitoi biik boisionikuk che kikwong'e. Ko ngiwo aeng komwa kole ya anyoru boroindo nekikichop arwoch eng imanda. Kale kanyoru boisiet ne kararan nekamwa arwoun eng imanda. Ing yu kekere Jehovah inendet ko laitoriat. Kakeker kotebe laitornatenyi. Kingonyo King Kenya ain ko kioker le wetito laitoriat. Kioker le laitoriat ak queen kobo kamanut lakini makokim kimnatet ku chekibo tai olekinye. Lakini laitoriandenyo Jehovah koteleli ing kimnatenyi. Ako kondenyi komakiuitosi. Ingen kipsengwet ako tun kiborwech betut agenge. Kokamwoiwech komie sirani ak tieni kele Jehovah kotepche ko kirwogindet. Ingotebi Jehovah ko kirwogindet koboru kele igesu kirwoknotenyi Jehovah. Irwokyin ng'ony. Kot korwokyin ng'ony komwa eng kebeberta netai kole kikochop betut Jehovah neirwokyin ng'ony. Amune sikorwokyin ng'ony? Komu kitindoi kibistoinik. Kingwa Jehovah kipsengwet ak ng'ony ko kikararan. Kikararan nekimukomiten kek. Kikararan Adam. Kikararan boisionikab Jehovah. Ako betut nekikonyo aindet akobesio Adam sigindenyo ak Jehovah kobit bunyondit. Kesich lagok Adam che bunik amu onge lakwet Kain nekibar tupchenyi Abel. Nereire rani luget nekitindoi ing korikyok chebaregei chetupcho amu mbaret, amu rabisiek, amu toiyet ko kitoige kong'ete tai. Kong'alale Jehovah kele ing sobetab emoni komi tuguk aeng. Laitorani Jehovah eng kimasi koboru miendonyi ak rirenenyi. Ko eng kimasi komi kiptengekinik chemeche korwokyi Jehovah icheket ak kokerkong sikobit koek bichotok oret ne kararan ak kosub oretab Jehovah. Ko amu notok koboru kele kirwoknotetab Jehovah koite let. Ak rirenetab Jehovah koite let. Ng'atutikchik ko kikebut eng bororiosiek tugul. Ko amu tilet Jehovah ko kirwogindet ko makiberberi kirwoknotenyi ba iman. Ako Jehovah ko kotomo korwokyi ng'ony. Amu ngisoman 75 koitetab 4 akoi 7. Kale kokonu Jehovah kotechin ng'ony. Iteiwech Jehovah akobo kirwoknotenyi. Akolechinech orana kobuno komakararan. Owege akobe oreni. Mwochin che kristianik ako mwochin che makristianik. Ngong'wanit kirwoknotetab Jehovah kotindoi Jehovah kerkong'et. Ako kerkong'etab Jehovah komaluchi akobore biik alak. Tabokose ile kakobit botanetab emet amu mi kiy nekoaak ing yon. Ongen Sodom ak Gomorrah tuguk chekiyookis. Koyokto Jehovah malaikaisiek. Akolech Abraham akine oye Jehovah kot komi biik konomu kotos ibar. Kosom Abraham ing sobenyi ko kirwoknotetab Jehovah koite let. Lakini kotomo koges Jehovah ng'ony ko shokotechin ng'ony. Notok amwa kole
kikotet Jehovah betut nebo kirwoknotet netun korwokyin bororiosiek tugul. Ako mami chi nemakirwokyin. Kirwokyin eng imanda ak kirwokyin eng yaitwogik kosubkei ak atebenwa. Eng kirwoknotetab Jehovah eng 75:9 ko kirwoknotetab Jehovah kobo iman. Amu itorori kainenyi. Ingorwo Jehovah komairwochi eng lembech. Irwochi eng imanda. Ak kirwoknotet nekamwa Kamuktaindet kwochin chi age tugul imandanyi. Kot ko imandang'ung nikitach ak iyai kosubi boisionikuk ak atebeguk. Jehovah kongen kokakimwa, ingen sumekyok. Koboru kole ingen chi tugul. Kot kongen sumekab biik billion 8, kiakimwa hesabu chebo billion 8 chebo biik chesoptos ak biik chekakesich, amu kiakimwa kele eng sekondit agenge kokakesich lagok 2 anan kakesich lagok 4. Sekondit agenge kityo ngon chu ausikis chepyosok 2 waktos lagok eng sipitali anan ko kebeberta age tugul. Ak ingele lakwet kesiche kotindoi sumek, kokonyor sumekchi. Kongen Jehova hesabukab bichoto. Ko billion 8 tugul cheingen Jehova kotindoi kirwoknotetab chi tugul. Ingen leu atebetyo, ingen leu boisionikyo, ingen lekele kakemaste anan kakebe oret neuni. 75:3 kokale Jehova ikesu ng'uny. Kotomo kokesu ng'uny kotechin ng'uny. Eng 75:8 komwoe kole eng let korong'u Jehova tabet nemakiburuch ak divai netun king'emei temet ak tigityotab tengek. Tigityotab tengek ko koindet, ko temet ko kiptengekinik. Eng let nebo tuguk tugul komi kirwoknotetab Jehova nemarire chi. Kakone Jehova boroindo nguno, itechin ng'uny eng botanetab emet, itechin ng'uny eng boriosiek chebo Israel ak Palestine, itechin ng'uny eng boriet nemitei emetab Ukraine ak emetab Russia. Neiborwech kele emoni komanenyo, nyolu kesub oretab Jehova. Eng 75:10 komwoe kole eng let ko kiptengekinik tugul chekeyan ng'oliotab Jehova akosik kotun kesoru. Ko icheket chemosik akowal akoyan kotun koite ng'emisiet. Kong'olole Jehova kirwoknotenyi eng let yu koboru kele anga emoni kisobe koite let. Tuguk chekitindoi nguno koendi keistoegei. Boiboiyet netya eng kristianatenyo ak kayanenyo kot kemitei eutab Jehova eng logoiwek chemiach eng sikunenyo. Mesub oreng'ung neya, isub oretab Kamuktaindet amu kami kamang'unet eng yotok, amu mi kirwokindet neingen atebenyo ak boisionikyo. Ngotoretech Jehova kenai kele mami kiy nekeyoe nemengen. Kot komi chi netesei, kaketar kebeberta nebo 2 kasi. Ameche ates eng yotok kitigin kemwa ile iteiwech Jehova eng atkan kora. Ko makoi kiung'egei Jehova amu ki yautikyi. Kameche amwa eng yotok ku eng biik chetinye tiong'ik anan itinye pusit, ko ngap koriakta pusit kole ngele kami soliat kiy kitigin kole akwagei aunyegei, kaung'anenkei, lakini igeris kekut. Makoi kaunygei is pusinoto koriakta kole akoigei akaunygei. So makoi kiunyegei Jehova. Inetegei Jona nekityem kounyegei komwee Jehova. Kiwo pkwo beek orit, lakini kisub Jehova akoi beechotok orit. Mami kiy neung'egei amu kerin is akot ndewendoti ak iyae tuguk cheiyoe tugul ko kerin ko kerin ko inyegei, melen kerin ko ki biik. Kerin ko inyegei kounotok amu yautienyi akot tuguk cheiyoe ko kiit nemi kityo
ko kebechi Jehovah akenai kele makiung'egei. Ngeib chi tugul choto nyikisen choto makimuchi ak nyalulenyo tuguk chekikeyai kongen. Kiipchini kityo kelechi rochu kikeyai iman chu ako nyoiwech kat anan kokonin kimnatet asikobit kiterter amu kinyaluliotin ki lagok chi kingen weakness nekitinye akongen kimnatet nekitinye. Kongoi mising. Kongoi Eva kemwa en ng'aliotab Jehovah nekiyoech ko kabwat lagok chemengechen cheimuchi kochop ngele menit anan kotech karit anan kotech ne kartasit atyo koutyengi ng'onyeo kole ko yeisirtoi ityech. Ikose lakwet sautinyi angot ndakamenget ile kamite kot kami kasise lakini yekero kole ketyech kolen eng Kingereza chebo kole kalya ityech kinyo ilechi kane noto kolechin it is mine nanyu nekochobe akot menet kokachobe ko Jehovah anyun nekichobe ikere ile koribin Jehovah akoteun amu inendet nekiyoin imenenyi chomin kou yo ikere chomyetab lakwet nekaoe tugun chechiket lakini itwa kityo ityech ikose man komwoun akomwoin kimnotet ak ikose ng'wonindo nebunu muguleldonyi ile kekosan ityech kinyi kitikin. Ko tamne anyun Jehovah nekerech kemite tengekto akoribech akoteiwech kou yo kamwa kole eng Saburit nekakere ka Saburit 17 14 koit aeng nemwoe koteiwech ikere ile kararan Jehovah. Mongen ale amune simakibwoti kounoto. Engin yagesu kongo missing ebagind Lilian. Eng kitabutab Petro netai 4:17 kale baibai netya koshikenyoru kirwoknotet achek ko kikeonik. Kale mokwonge nitok amu kirwoknotet nebo Jehovah kotaune biikab Jehovah. Kotamne ichek kiptengekinik chumi sang. Kiptengekinik ko chi netomo kotach logoiwek chemiach. Cheng achek eng biik ko kikenai kele kimaiyandana kotun komei. Mekwonge kimaiyat noe maiyek tun kosik akotach Jeiso akwo kipsengwet ing'etu nekimaiye maiyek nekimaiwe kanisa nekimaiwe baa akikotebe banin. Kon kasarta age tugul komat kiyai kirwoknotet kobun chech amu maki laitorinik ako maki kiptaiyat nekirwokchini chi. Ingeming'ingei akesa sikemwochi Jehovah akobo kanum neui muguleldo. Sokotwa Jehovah inegei eng tamirmiriet ko kaikai sikosik. Mat kirwokchi ketengan biik alak kotikikesas kende taban. Ngobundi Jehovah kirwoknotet ak rirenet amu inendet ko laitoriat neingen tugul. Angot bunik cheuen chekikobar biik, chekikotumda korotik, lagok chekikororok mootunwekwak, chekingen nengesis kengen kele ki lakwetab kabanum matingolaskei komawendi kipsengwet. Ongemetochi Jehovah kirwoknotet. Ongemetochi Jehovah ki age tugul akesochi bichotok kingen kele kiptengekinik. Kotko boiyong'ung koye maiyek komele oyen ka divorcen sawa. Ingen Jehovah amune. Akomuchi ngotkomuch kou chito muguleldo kongen Jehovah nemuchi kotoret chichotok besho tun koek Paul. Okerle kiundo po Paulo. Kingen kwa kole Paulo kotun kosiku. Chito rumindet nekimaitelele eng taitab Paulo. Mutai koek amdoindet nekikwong'e. Ako tun inyoru Paulo komi kipsengwet kole amwoiwok lekiami ak lami nguno atorori Jehovah.
noto kamang kono mangmut kolong kewe sabini amun kiwekun kongoi kamuktaindet kiwekun kongoi amun negit kaineng'ung mwoitoi biik boisionikuk chekikwong'e ko ng'o netun komwoitoi kainet kirwoknotetab Jehovah kotun kemwoitoi kele po ng'o chi nekergei ak inendet koberure Jehovah atoi chito nerube. Kongoi mising eng kanetisiet nekakekas eng betutab rani ng'alek cheechen chebo kwong'ut. Kakikas kanetisiet nekang'ololwech akobo Jehovah ko tugul eng achek. Kanetisiet nekanyoru nekenetech tupchosiechuchok koborwech Jehovah komameche kometo anan mametoi lagokchik cheakwenyi nebo kechirek. Meche kole kowekchech ak ketebi koboto inendet egosiek tugul ketiegei eng kasarta age tugul nemi eng sobenyo. Eng kosomok kasi kong'ololi akobo cheibwoti kayamisenyi betusiek tugul. Kotom keng'alal akobo kosomok kasi asikiro ichek cheibwoti kayamisetab Jehovah egosiek tugul, ameche kiro kitigin nebo wikit konye nekoking'alale akobo icheket chekakomeiyo mugulel. Yekakomein mugulel ko tos ne kito nenyolunot iyai? Ko kokimwa akobo ichek chekameiyo mugulel kele kitononi ak kekere Jehovah egosiek tugul ako mametech inendet ne sorunindenyo ako toretindenyo eng boisiek chebo nyalilda. Kokimwa atindoniot agenge nebo Job nekokiro eng nyalilda nete nekibun. Ko eng let kong'ololchi kwondonyi kolechi kakaite iribe imandang'ung kora, kalya mechub Jehovah asimei. Kurganotok kenyorchine kitabutab Job 2:9. Ameche asoman kitabunoto bo Job 2:9. Komwoe kole yeityo kolenji osotiondenyi tos iribe kora imandang'ung esye kamuktaindet siimei. Kurganotok ko kiamwa eng metit ako ngalen asis ako kinyakas baadaye komamwaak amu kiamwa ale kimwochi osotiondenyi kolenji chub Jehovah asisop. Lakini eng iman ko sirutik komwoe kolen esye kamuktaindet asiimei. Ko kameche kenai kele kakain ng'oliondonoto kurga ko kimamwaak komie, lakini ng'olion neng'ololi sirutik ko kale asimei masisop. Mamite chi nechube Jehovah akosop. Ngichub Jehovah imei. Ko kinyokoboisie chepyosana kong'ololchi kolechi maitinye kamang'unet age tugul. Keikei ichub Jehovah ak imei kwak kosir isobe ak ileni netiegei manda ak kakometin Jehovah netiegei. Bikyok ongesoma sirutik asikebit kemwa kou oleu sirutik kotugul. Kongoi mising ng'olionoto. Ongebwa anyun yu kiro akobo ng'oliotab cheibwoti kayamiset betusiek tugul. Tebutiet agenge nemite yu ko kikas akobo kirwoket. Kele Jehovah ko kirwokindet. Kangekas ng'oliot nekamwoe pasta ko kalenjech maninyo kirwoket bo Jehovah. Ngamwa bornatet kitigin atindoi komite masishi aeng'u chekiayai eng gaa. Chebo ichek kikesho kekonor amu kikiit kele kipteng'inik chemanyolu akot nyokotonon pastayat akwamda asikobit kokonor inendet. Ko kiotaune boiyot nekibo tai nekikule tomotet. Ko kikule tomotet kabisa kosokoti chepsokotait. Ko ngap kele ngele kaap kosirto kele kimeche keyai masishi kobet kanisa nae masishi. Ngele kebeti kanisa nyini kimitei kole bichoto kaja makingen bono noto ngangujini ko kuldo tomoto. Mani ketononi keng'alali keborieni ine kobo chichoto kaniset kot kekonor. Ko eng let ko makimuch kekonor chichoto. Ne kito nekibet kikitilji kirwoket eng oret age kele makoi manyoljin bonoetab kipsengwet. Lakini mengen ile king'alal ne chichoto ak Jehovah eng kasarta nebo let.
Nyigale jara marware yangago ise bijo gangetin kokonor boyondani aratos tarete alete a ba ise tab Jehovah gondori yamu man nyagi roget inge Jehovah aloga tartabanda ni botani ai masishi enga go she kimati anit kobit po yage negyo gotiti atya gotebe gota gana bagapchi kotun ko sirta bana ta ma ngolo legibo kokon ge bije gay golle gonori chit kay ngol nywa mu mat ngelo labo lagane bayot ke ko ye maye kabisa akne hiru to jubay mam to jubay lagane jam ko mi kanisa jam ko endi lagane ga wona ta goru ko ngetin ge lagame je ay masisi ko laganisa na jam ko endi aja tom ge basan di kanisa ni nyo mami tagay net ako magle ni go ye maye jije mayeki ko magnya bawr na ta je kanisa ko ren ge ko mu malon ko kyomi ya ki ga ay masisi ni ge ko ba ti je bi nya ta gali ang gitur wa ra mar masisi ni ba ji ni mayen ki gonor har to motor de jing ngara so kini ge jenga ko ngap ge jenga ay masisi no boying na ba bi ki ga go ye kanisa te ananga go ye che ke to tareti ko be bertane bo ne mi tour ba genge amu gagle manyol jin kaji masisi ne ba kanisa biga Jehovah man nyagi ruoget ba Jehovah gi ruoget ongo meta Jehovah gi ruoget amu mengerile angasa na bolet ka trigitane ak Jehovah ne ni kisomani kitabu ta amdo yindet taman nagaeng ko iteni ko taman ak somok ak taman angwan kolega ga suna tab tugu juni ka ko sak tugul e yoy ga muktendet agrim ga tutikki amunya jin ci ta bay shoni ta tugul amu yicin ka muktendet paishet aga tugul olda kirwoget ko ba takit aga tugul no ngat ngo ngogi ne mie anan ngonaya ko yicin girwoget tugul ko yicin Jehovah ara nga muktendet tugul tay ta kirwoget ko mo we jas ko te benet lesson ko lenjeji te butet ki jita Jehovah ko tay ano kamangunet anan tay ano kaliet yaga ngalale aw bangale ta kirwoget to tinya kamanguno ki na ba Jehovah yaga ngalale aw bangale ta kirwoget anan do tinya kaliet ta pa ba tut ke ngagele kitin ke ga tugul tay ta kirwoget ko gonen kaliet ngale no ta anan gun raganet gonen kamangunet anan gonen komen mugulel kalle kitabu ta saburi tsai ne agang wan ko iteni ko tamanangon ko mo golle amu mawirta Jehovah biki ama bagagtay para teni engora tage ko gone walune tamal gantani nega mo golle to sich ko mangunet ci ne ba Jehovah yiga ngalale aw bangale ta pirwogate ke magele sija ko mangunet amu mawirta Jehovah biki ama bagagtay para teni ngalale aw bangale ta paratet ko jita blogatiot ngonga te blogatiot karon ko endi ak jabon ki ko endi lagi ago engabo tiki ko lejen gay to su babor anan ma babare paratet ko to su ponyor penda na balagit ko bartiondo aso bi tonyor penda na balagit ago iponyaga anan dos wendi ago ekut wendi ko blogatiot ak way bar yenni anan lugen ni da ba lagen ni agang let yenyor penta na balagit ko ibo nyaga ko bor ko ni to ko baratenni da ko banda na balagit Jehovah ko ki ko luget ay go terteri so luget ko terter shetani ngore ta tsis ki ko nyor ko yae tegula go ki ko gi baratenni aje egno tage ko ma ko mejey ana mameta baratenni ne ga go bor ko naga kwai ngore ta alget na ko manu ko ma ko metarane yetia ko le ga magi egno tage kenyoru go mangunet ko gibi go Jehovah
kinyoru kalyet ko ki biikab Jehovah ye ngalale ng'aliotab kirwoget amu ken kele mabakaktei Jehovah amu achek ko ki borotenyi inendet ne kiyok Kristo asikobit kome asikeku borotet nebo keku lagokyik. Kale mi komie biikab Jehovah amu kiinde Kiptaiyat oldanyi ole menye oldab Sion. Kale mi komie biikab Jehovah amu kiinde Kiptaiyat ole menye. Ngot kemitei ole menye Jehovah ko ki biikab Jehovah ako ki lagokyik. Eng notok ko angot ngalale ng'aliotab kirwoget kemitei ko ki lagokab kirwogindet. Kingen kele kikaterterik amu kimitei ak kirwogindet neirwochi akorwochi ng'amanda ako nenyi kirwoget ako ki lagokab konyi. Eng notok ko kale kilumda Jehovah ine kayamisetab koigeny koboto ichek koek borotenyi. Notok amwa kole cheibwoti kayamisenyi betusiek tugul. Kitinye kayamisosiek chechang chekikonech sirutik chetililen. Ngiro eng kitabutab Saburi kong'alale chang kurgotik keng'alale eng kitabutab Saburi eng lesson nep kusoma kasi. Lakini mising kekere kitabutab Saburi 105. So 105 Saburi tugul koborwech Jehovah kosuldae ng'aliotab kayamiset eng katindiotab lagokab Israel. Eng kit age tugul nemie anan ko neya kale kokimi Jehovah koboto ichek asikobit kosuldae ng'aliotab kayamiset nikiamis ichek koleji ami koboto kekoshek tugul aribok atektoi eng kor age tugul ak asorwok. Kero kakonech lesson kiro atindiotab Joseph eng kitabutab Saburi 105 kaiteni 16 akoi 19 komwoe atindiotab Joseph nekale kiindochi Jehovah Joseph akoi Misri yekingalda inendet. Ak eng let koboisie Joseph kosor biikyik eng rubet. Kikisor kotab Israel eng rubet kobun Joseph nekiakialda kwa Misri. Koborwech Jehovah koribe kotab Israel kayamiset nekikayamis ichek kole jaribo kekoshek tugul. Ko ngano kibi tuguk chekiyakitu ngtai kealda Joseph ko kiboisie Jehovah oranatak akoi tun nyokosor lagokab Israel eng rubet nekiyo kingomite Joseph Egypt kokawek inendet neo nekindochin bororiosiek chechang. So eng yu ko kakiker Jehovah ko kiboisie Joseph kosorune lagokyik. Eng Moses akine kitabutab Saburi nitok kora kimi totok 105 kaiteni 25 akoi 38 kong'alalwech kole kiindochi Jehovah Musa asikobit komong lagokab Israel eng kotwong'natet. Amenye asomanin 21 so kaitet 5 kale kiwal mugulelwekwak kowech biikchik sikong'alal kiboitinikchik. Kiyokto Musa kiboitondenyi ak Aaron nekikakolewen kiinde kwenunwa kabarunoikchik ak kwong'utikyik eng emetab Ham. Keborwech Jehovah koribe ng'aliotab kayamiset nekiamis lagokab Israel. Kiamis biikchik koleji mabokokto aribok andoiwok akot atiochok eng eunekab laitorinik. Kobor Musa eng yu kosuldochin ko inendet nekimong'u lagokab Israel kobun eutab Musa lakini ki eut nekim nebo Jehovah. Kikikere Musa ko kandoindet lakini Jehovah nekindoi lagokab Israel. Ipkolande araraita nebirir ipkobunei emet neyamat. Ko kekere Musa ko kandoindet lakini ko Jehovah nekindochin Musa asikobit komut lagokab Israel komut emet nekikaaror Jehovah. Ak eng let kekere kaitet 44 eng yutok Saburi 105 kaiteni 44 komwoe kole akikochi ichek emotinwekab bororiosiek akinam boisionikab biik kobunchi. Eng yutok komwowech kora kole kikearorchi Jehovah lagokab Israel kolenji kiwendi kekonok
emet nabo ruok no bendi omenye emetab Canaan. Ak eng yu kokamwa kole kiikochi Jehovah biikchik emetab kayamiset. Kou eng ng'olyondenyi koborwech Jehovah koribei kayamiset eng kwenutab biikchik. Kito nekiarorchi biik chang kayamisosiek kokonech. Kamwa akot ng'olyot nyonetab Jeiso kole tun awendi akanyone. Nyolchinot keyai ne achek ko ki biikab Jehovah. Kale nyolunot keeku chekibwoti kayamiset betusiek tugul kou ye kibwat Jehovah akorib lagokab Israeliek kondochi wakati noto kimite rubet akoi wakati nekinyokomuti Musa eng emetab otwoknatet koboru eutab Jehovah nekim nekirib kayamiset nekiyamiskei ak Israel. Kale in lesson eng yu. Kale biikab kayamiset kale kotindoi kamang'unet eng kirwoket akotindoi kalyet. Amune? Amu nyochin kat Jehovah tengekwokik. Tos kibendoti ko tos kilen biik kekesunotin gei aja. Keyoe tengek atkai tugul. Lakini kitinye kamang'unet eng Jehovah nekiyote amu kengen kele nyoiwek kat yekibe tainyi ak kesom nyoetab kat ko ki lagokab akwenyi. Komwoe kole eng Saburit 103 103 koitenyi ko 3 komwoe ng'olyo neuni nekale koitenyi ko 3 kokale inendet nenyoun kat eng kirwokikuk tugul akosabin eng mionwogikuk. Nyochin kat Jehovah biikchik. Notok amune asinye kamang'unet nebo kirwoket nemite tai kele kikoterterik. Kale ineti ichek. Saburit 25 kotieni ko 9. Kale ineti Jehovah biikchik konai imanit. Ak yenai imanitak koteben kayamiset neingen kole tos ng'atutietab Jehovah nenyolunot kerib ko neine. So inete Jehovah eng ortinwek tugul kenai ole kiteptoi asikobit keit betutab kirwoket ko kakeu koterterik amu kiterter ine. Amakinywei kiy, amakitoptopeni yekimite taitab kirwoket amu kengen kele kimi koboto Jehovah ak kikirib kayamisutikchik betusiek tugul. Kale ikimiti akoberuri eng Saburi 29 koitieni 11. Ikimiti Jehovah biikchik akoberuri. Yekibunei ortinwek cheuen, yekibunei kaimutik, yekibune tiemutik cheibu shetani, kale kokimite Jehovah akoberurech ak nesire tugul kokale konech kamang'unet eng betut nebo kirwoket. Ameche kesoman Saburit 94 koitieni ko 8 akoi 13. Kalnasoman eng nebo Kalenjin komamwawa komye kole kamwaita nebo Nandi. Anyol bukuit nebo Nandi eng yu. Ameche kesoman nebo Nandi ra kitikin. Kokale nebo Nandi koitenyi ko 8. Kale obwat akwek biik cheoberber eng kwenutab biik. Ak akwek cheobusotin. Kong'omekitu auyo. Koite 10. Tos inendet nebire bororiosiek. No, sorry, koite 9. Tos inendet nekimine itit komakostoi. Inendet nekiyoe konda komakertoi. Ngetebe keutok ak akichek. Amu ngot kibwoti kele kaka makase Jehovah sautikchok, kaka makase cheking'ololdosi kotugul, kaka akot uinwekyok ak ne cheking'ololchini Jehovah makase, ko tos chito nekindoi itit asikaste ko ngisis komakostoi. Kot konyo shetani akoberberen akolechin makase Jehovah ng'alek cheng'ololi akinde iting'ung, kakiker kele ngiro yautik kekere eutab Jehovah nekim ak kwong'ut. Ko ngot ko kakinde itit nekase makase ine koloit acheket amu kibit. Lakini ngot Jehovah nekindoi itit nekikase akoi yelakeit kochomune anyun itit nenyinet newendi koyomi ng'weny tugul komugul. Kase samutik ak sautikab age tugul eng kwenunyo. Notok amune sikekikur kokaswe sautikyok akokonech kamang'unet kot keu koterteri kot kusir. Kale tos inendet nekindoi konyek
komakertoi netos ibwat ile kora Jehovah nemakere tuguk chetesetai eng muretab asista tos makere akot imite ngony orit ole ngotegei eng ateboshekuk ak ne kotos ngibwat komakerin Jehovah ngole imite kale inye neiberber ongekergei keker kele makikeny taitab Jehovah kokere kosor ako kase tuguk tugul chekimakchinigei anan chekimwoe kale nyo kaitet ko sogol ako kaitet 10 tos inendet nebirei bororioshek komakere kong ngobire bororioshek kokere kong masikere ngoretab ile kabir bororioshek akaye Jehovah lakini kekochi keretab kong asikowekyi oret asikotoben kayamiset akosich kamangunet akot eng betutab kirwoket kale inendet neineti chi ng'omnotet kotos mengen kiy tos ikere ko mengen kiy Jehovah akoneti ng'omnotet ngotko neti biik tugul cheng'omen ng'omnotet nekekas kisyochi kang'alal kiboitinik chong'olole akobo biik cheisyochi olimbo soet chelen kakiro rani kecheyet ake netom kekere koteseti kokochi ng'omnotet Jehovah koborchin tuguk cheu ng'otit lakini tom kokes ng'omnotonoto kora lakini bo kwong'utiet ketebekei kele tos mengen kiy Jehovah ini akokochi ng'omnotet biik ng'isiat eng oret age kokonech keker Jehovah kotugul eng achek Jehovah komamite kiy nemengen eng oretab asista kakimwa kele ingen ipkong'et sumek kele ata kokonech nitekenai kele makoi kimwa kele mengen kiy Jehovah ng'omnotoshek tugul chemi oretab asista komami nesire kimnotet nebo Jehovah amu ine nekitou nekonde metutab ng'omnotoshek ak kakuyet eng nitok kingen kele kitiegei Jehovah ne ngot kerib kayamisoshek chekikiyamiskei ak Jehovah kerib ng'atutikyik kekas it inendet tegoshek tugul akeyai makenyi ko eng let ko yebit ng'oliotab kele kakiyai kirwoket komakonech akot keng'etin ketoptoben amu kale kitabutab Romanik makomi kirwoket eng ichek chemite eng Jeiso makenyoru kirwoket achek chikemi eng Jeiso amu yekitonos eng taitab kirwoket koma achek chetogu eng taitab kirwoket lakini togu Jeiso nekemite eng oritinyi kere Jehovah werinyi eng achek koyeker werinyi eng achek kokaterteri kot kosir amu kale mi Jehovah kotab tisenatet koyoe tisenatet nguno kotononi eng taitab Jehovah akobo achek yekinai akobo Jehovah Jeiso ko tisindet akeboisie inendet ko tisindet kale keeku katerteri kale ngimi Jehovah koboto biik chik ekoshek tugul kikochi Jehovah biik chik emetab kayamiset koyakakimwa aking'ap kokochi emetab kayamiset noto ko Kanan ko kale kitestai korib ichek eng kitabutab Zaburi 105 yochene 14 ak 15 ko kirib Jehovah bichoto mameto kityo kole kakonok emoni kayamiset kotebi kole komakte lakini kitestai korib ichek eng eunyi nekim kale kites kora ichek eng kaitenet 105 kora kaitenet 24 ko kale kites ichek kochang'a kingap kochang'a bichotok komuch koborye bunikwak kites Jehovah bichu eng emet nekikochi kale kiityach ichek eng eutab bounik ngikas ko inyoru Jehovah kotyochi ichek eng eunekab bounik nekatamuchi koboisie kimnotet ng'wa laitorinik asikobit kokirinda ichek ko kiboisie kimnotenyi Jehovah asikobit kokochi katerterisiet lagokab Israeliek amu kayamiset nekiyamiskei koboto icheket kikochi Jehovah kora magutikwak chebo kotugul yekingakokochi emetab Kanan ko kikochi kora tugukwak anan magutikwak chebo kotugul eng ng'oliot agenge nekitore yuto ko kale kurset netai eng kayamiset nebo Israel ko koek cheiyonotin eng kayamiset neribei ng'atutikab Jehovah kurset nekikikur lagokab Israeliek chekibo atkinyei ak chekikure lagokab Israeliek chebo nguno chebo taonmiriet chechoto kwachek tugul cheki lagokab kayamiset kale kekurech kerib ng'atutikab Jehovah kerib kayamiset asikobit eng kekonet nekeng'alale akobo ng'oliotab kirwoket kingen kele kitinye kalyet ako kitinye kamang'unet kosir kale mache Jehovah
gotuyo ke bororioshek tugul ak Israel. Ngengalale Israel, komangalale Israel nebo nguno. Ngengalale Israel nebo taon Miriet. Mache Jehovah gotuyo ke bororioshek tugul ak lagokchik chebo taon Miriet. Che lagokab kayamiset. Che ikanyi akobo kawagetab kei nebo aeng nebo Jeiso. Ko yeituyege koek chebo kabwatet agenge akoriib imanda ak kayamisutik che kikonech Jehovah nsurutik che tililen, ko eng let keeku katertere kot kosir ak keker Jeiso yenyone ak ketorokte inendet eng bolik. Ameche chi netesei anan ko netebei. Saini angwan kangesoman anyoru ngolyo ne kararan nekamwa tienindoni. Eng agenge komwoe kolen Jehovah Kamuktaindet nengung yaktaetab mugetut. Kamuktaindet nengung yaktaetab mugetut ikwengde. Ingesoman eng Kingeresa komwoe kole koboisie ngolyo nakilen revenge. Ko revenge ko kit nekakwaun chi simeche iyai. Ngokerenit chito eng eutab tai ilechini akerinit aeng, neptai ak katam. Ko ngomwoe kole in Jehovah kotya tuguk chekikwaiwech biik. Tab keaun kikengwekten, keaun kinea. Kotilechi Jehovah in mametoi chichoto. Ako ketuiye kabisa. Icheng oret age tugul kotya biik chekikwal biik alak koboisie karik kot kebar chito. Ko achek ko ki kristianik kokonech katiyet cheni. Kale Jehovah Kamuktaindet nengung yaktaetab mugetut. Ako ketyi anyun kora tiendo. Nakuyo kekerkeit ak chorus. Kamuktaindet nengung yaktaetab mugetut. Nebo let komwa kole ikwengde. Ko ikwengde eng yu komwoe Ingeresa kolen arise. Ko ngolyo no kilen ikwengde kouyo kale kerte komie. Ako matisub ngalechatak. Kotko kikeaun ki nekikeaun eng kanisa amu tab keachi chito korot nekikeris nekikwonge. Akwachin kochin kristianik ko ka chepyosok anan ko boisiek. Ko kakeaun kabisa kakesasin akakewirenen ngal chechang chenyikisen akomuchi ngot kimaiyai. Ko kale Jehovah mewekte mugetut. Tab kongutu mugetut nelen chito makati. Akat kolya kotuyo un yu ak kiptengekchondoni. Yani kiname eut kabisa ile konama eut kole kole mayani chito. Kole kame anan koyatak ngony awo. Kokurkane kabisa kokone kakaikaet kemwoiwech kelechech anga kimeng'isie ak bichutok angot koingung ak biikuk chebo koingung. Metochi Jehovah koyakta mugetut inendet. Kito neyoe ikwengde. Kasir eng Nandi kabisa nekacham amu ngiro eng Nandi lekakisirta ngolyot ikwengde komabwoti lekisirtoi kounoto uni kotasire korir. Kamwa kabisa kole ikwengde akwong'ole ne nguma kutitab Kalenjin ikwengde. Ko ikwengde eng Kingeresa kole arise neiboru kole matibwat tuguchoto ing yot. Tuguchu kokiaun matitebe yot. Ningiker chichotok ibwat. Ningibun nekit koyotok ile tos ang'utute amu angen. Yani ikwengte mat ngobetyo tuguchoto kabisa metochi Kamuktaindet kola. Metila korot nematoretin akobarin. Ngobwatutik kokonin stress, kokonin kabwatutik chechang ak kaimutik chechang. Ko kemwa ngoitena ingin kangimwa Ramaru. Oi. Nekaimwa kole kamwangyo kole eng kaitetab sisit kale obwat okwek biik cheu berbер eng kwenutab biik ak okwek cheu abusonotin ongem
Yani mi biik cheberberi ak cheabusonotin, yani biik naabusan ko chi neger ile kitasil kipkege, yani ngiger komami komie. Moyanani kole kikisil kipkege amu ngiger chito ko kwong'ot, ngimwachini koker kityo mawalu. Kale kimeng'isie ak bichotok. Tabiker age ing'ololchini ile kwong'ot ni anan lion. Kokemwoiwek kole Jehovah kimi ak bichotok, ko ngemi ak bichotok cha berberen ak che lion ak che ng'omen ak che kiplembechonik anan ko ne, ko kakimwoiwek kole kimeng'isie ak bichotok. Koi ikweng'te mang'une bichotok akotok lapkeiyetab kecheiyatap logoiwekuk chekitach eng Jeiso. Yes. Kami kiasoman ing Kalenjin, it's kind of different. Kale ing kaite sisit kale obwat okwek cheu tiong'ik eng kwenutab biik. Ako okwek cheu oberberen. Ong'amekitu auyo. That is so interesting. That was a powerful Very deep. Very deep. Neut tiong'ik ko chito ne ngiker ko tiondo kabisa, ngiker tuguk cheyoe motokwoe chi ae tiondo neke. That is very true. Kangimwa in Pastor ile arise anan koleni ilu arise. Iwe barak mising kotko amu in sinyen kesirgei kakita nekameche akerkeite ko amu in achek tugul kebo kwanda agenge. Kibo family agenge. Ko akot ngebo family kinetegei our own family. Kabaker chekitupche bole kikisiche tugul iman, kibunu baba agenge, kibunu mama agenge man, tuguk choe koter. So achek tugul ko kebo Jehovah, kiyae Jehovah, ake ter chi tugul kabiker ake bikwong'ile amene pun kibunu ano, lakini ko chi tugul koter chi tugul, lakini kibo kap Jehovah ako kanyal kenai kele chi tugul kotinye weakness, tinye chi tugul loito tuguk, ngap alak kong'wonen koitchinech ko we have to arise above that. Man, kongoi, aicherech. Kongoi, ataje mwalimu nerube. Kongoi, abwoti ale akonu summary kityo amu kawotin tugul. Komwa ng'oliondono kale okweng'de eng Kingeresa keboisie mising akot eng kapkasi. Komite ng'oliot nekakisirgei kelechinin arise. Yani mete tuguchoto cho eng ng'ony akiwe barak. Ko itebegei ilechinigei ui kokenerech amu keimin kiyotok. Kotemeche itebe yotok unemeche iwekte muketut amu imeche ile ngamwa kiitok sikomong eng muguleldonyu. Lakini kakonetech kitabutab Zaburi kalelia lapkeitu tokoste. Ko ikere ile akot nguno ngane akere ale yani katinyo kararan kanetisioni. Nginetigei konetech asikobit ibwoti amu nging'ololi komite chekelen application. Iboisieitoi ano ng'oliondoni asimaek kityo ngoek somanet akobo keboisie amu nguno kochang tuguk chekesirsirigei. Lakini ngotimete ile ngametochi yuto, ngameto akiistegei. Eng mising nginerech imeche itebe yotok koistegei ui asi ilu. Makoi ilu imi katikati yutok, lakini ngiistegei kokekochi boroindo Jehovah amu kakenai kele Jehovah ko kirwokindet. Kakenai Jehovah ko inendet nekilyonen neking'ete nekilumdoi ng'ony, nekiyoech, nekiyoe ipkwoe taritik, ipkwoe akot chakakamwa Eva kole songokik chemengechen. Tuguk akot alak chemengechen ngap ikere yani komite yami mauek kole ikere ndaloboti kitikin nengilechi ak siyet kole kokakobek. Ko ikere ile Jehovah kokiyoe kokakile kilu kakeker Jehovah ko yoindet, kakenyoru Jehovah ko inendet ne kale king Israel keny ko ki laitoriat ako
kirwogindet ko kimukakse, lakini eng emenyo ko laitoriat koma kirwogindet, lakini Jehovah ko laitoriat ako kirwogindet. Inendet nekere nekayai koya ak neyoe nebo imanda. Ko kemetochini Jehovah amu kere chotok akokonech. Kakenai kora kele Jehovah inendet nenamu ng'atutiet. Konech Jehovah kenetegei inendet koborwech ng'atutiet asikenam ng'olyondenyi. Eng yu keker eng kitabut kemitei kwang'wan kasi komwoe ng'alekab lumdootin baornatoshekuk. Komwoe sirindetab Zaburi kolen lumdootin baornatoshekuk. Ko kakiboru baornatetab Jehovah nemakotinye akot kotateshi. Kakebor mwalimuinik komwa kechei kemwa ole kilumda ng'ony, ole kitepto ngiker soet barak ak ng'omnotet notokoborchi Jehovah lagok kong'et kotesak ng'omnotet asipkoker kechei. Ipkoker kakenai ipkeker no ibuti kekere ano bilechigei ngandibuti agenge kolakotinyin ilen kityo ilal kobek. Lakini Jehovah ko lumdootin baornatetab Jehovah nekere ile mami chi agenge nekikoyai kito nekilen kikotonon. Kakemwaiwech eng yo kele laitorinik kobwone akobendi. Mamite laitoriat age neu Jehovah nekimite kong'ete akomite akoi koigeny. Inendet neingen kong'ete tai akoi olimbo tai. Ko ikekere baornatet eng ateboshek kale ilaitoriat Jehovah. Ikere ile eng yu kakonech kitabutab kalasunet kilosu Jehovah amu yoindet inendet nekakoyoiwech chemiachen. Kale ko lumdootin, iboru lumdaet. Ngele kalumda kakang'om nekamwoiwech akobo kot nakikitech sikomi nekikinde yumbo katikati kicham olekinye awendi kapkogo ko ipkinam akesungukane ko ki lagok kesungukane, lakini maibut kot. Ko kikibendi barak ak lagok kakityem mi alake chekait barak nekit kakotiny kimonyok ak keng'wole kele ng'o netebi yoto akoi amailul. Inye nekiwe barak yun ko ngotururgei kotururtoi chitugul lakini makitururte kot. Kilumak lumeiwot nebo Jehovah. Ikere ile ngitinye ng'oliotab Jehovah nekalumdaak kale koborwech Jehovah akobwotwech. Kokonin atepto nekonin iistoegei cheyachen, konin iistoegei chenyikisen, konin ikochi lapkeiyet biik alak kole kaamune si akot ako inendet nekakilelchi lakini kaistoegei amu ne itindoi lapkeiyet nekiro. Amu ngap komi tuguk alak abwoti ebangab kebendi keker kile ma Jehovah nao. Akot yani ka tuguk chekamatokotogu eng biik alak lakini ikere ile Jehovah nekatonon eng yoto. Ko kalasunet nekakonech eng yu kilosu Jehovah. Abwoti kakere kitabutab kabwat Zaburi manget ale kakamwa ande yu nekakamwa kole iborwech Jehovah. Obwotwo Jeremia 33 koite 3 nabwoti ale ng'oliotab metit noto nalen kuro siawalun siaborun tuguk cheuen chemengen. Ko Jehovah neiborwech choto amu ngap kiaker ale tiem Jehovah imotebe eng tuguk ngap ale Jehovah lione. Ako kito yani kaimenit katemena ale aene amwoe ne. Lakini yemwochi Jehovah konyo kito agenge tai atilechi kamyeno ngakamite yoto ilechini Jehovah kongoi amu kamatamuchi akot nito kabisa rani. Kwaun Jehovah chemengechen akoyoiwech cheechen. Ko kamang'unet nekitindoi eng kitabutab tienwogikab kalasunet ko sikilosu Jehovah eng sait age tugul. Kakeker kele mami kiy netemene Jehovah, mami kiy neu eng taitab Jehovah. Ki age tugul ko kakokonech
sikilosu inendet ako kinyoru kele kitindoi kamang'unet nemakitindoi kele kimite ko kine. Ikere rani kakisich chito mutai ikere age kakamwa pasta kole kisiche biik 4 eng taikayat agenge. Kobeku biik 2 eng taikayandanoto eng yani mataikayat akot nuktaitab taikayat. Ko tos kiune kibwone akebendi kityo kokonech eng yu kitabutab tienwokikab kalasunet konetech na achame ale abaibai eng ng'alekab chekinetigei eng asikobit kenai kele kakitindoi sababu nekimite kesoptosi. So ng'oliotab Jehovah kiboru kou tait eng kelyekab tienindet. Ko ngitindoi tait abwoti olekinye kicham kebendi yani saet ngap koni anan ko koni keiboti tait tait no kindo mafuta taa. Kaikai amu ki betusiek alak ko kikoit chepkosa. Ko chepkosa ikere tai yun tindoi tait kitikin kole. Ko ki betut alak kikiboisie choimeng'dos kole kemboi komeny kole inai ile mi sigenget yun. So inekite inget ile itieche ata ang yeit yoto ing'uruch omandae sigenget. Ko kaek Jehovah kakonech ng'oliondenyi neiboru kele lumdaatin baornatenyi. Mami betut age nekikele kawalak asista monyo ra anan ko kalya koimenit kalya ibo yani ing Kingereza ngap kang'wet Nandi meche imng'alale Kingereza sikonyo ng'oliot nemwoe iman kole mawalaksei uu yekiu akot ndetieme science kikotyem lakini kora kobutosiek chwake. Ngomwa komwoe kolen hypothesis nenyonet nekakimwae kouni aaksei kikouni lakini mite nuktayat manyoru nakilen kanyor 100 maimukaksei. Lakini ng'oliotab Jehovah kotononi akoi. Ko noto nekakonech sikobit kelya sikilosune Jehovah amu kangosoman kitabutab tiendab kalasunet 19 koite 7 ameche amwa eng yoto kale kesunotgei ng'atutietab Jehovah akowechi sobondo. Bo iman baornatetab Jehovah ikimiti neberber ko kaka akot neberberi kokimiti Jehovah asikokimit eng ng'olionyi akonai konyor lapkeiyet. Ko Jehovah kokure age tugul nenyonjin, kokurin neberber, kurin nelen ing'om, kokurin kora asinyo inendet asikobit koborwech oleu atebet asikobit kolya kenyoru kamang'unet asikobit kekweng'de yani kikochi kekonu lapkeiyet kikochi biik alak. Kokurech Jehovah eng sait age tugul. Kokurech ako melasimishanin kakonech asikobit kenyoru kasarta nekikure kainenyi. Ko kongoi mising abwoti akochi mwalimuinik alak koteshi ngot komite kiy neimuchi koteshi yoto. Kameche ateshi ng'oliot nyo kongoi Lilian eng kanetisiet nekekonech. Kameche kero ng'oliot kora nemite kitabutab tienwokikab kalasunet 115 kaitienyi 4. Kaiker lesonini kotieme koborwech kenai kele Jehovah ko ng'o eng achek. Jehovah nekei kipsengwetisiek ak ing'ony. Yeitya koborwech kora akobo cheptolelisiek chemitei kureretab asista chekikwai biik kolos cheptolelisiek cheter nekatilosu Jehovah. Ko kakonech eng yu eng 15 kaitienyi 4 kole bo fedha ak dhahabu kanamonik-kwak. Kale tinyei kutuswek ako matugu, tinye konyek ako makertoi, tinye itik ako makastoi, tinye serunek ako maimutoi, tinye eunek ako maname kiy, tinye kelyek ako mabendoti, amang'alale mokwekwak
kergeitu icheket chekiyoe ak tuguchuto bakwa ng'olyon abolet no kameche ikas kergeitu icheket chekiyoe ak tukchut ngotinye nekiyoe cheptolelit kanamwoni nemakastoi akot nyeitit amakastoi kalau okergeitu tuwai ngot kotindoi mokto nekatang'ololi amatwoku okergei tuwai ngot kotinye kelyek amawendoti okergei tuwai kale kergeitu bichuto cheptolelenwa eng oret age ko kale engawalak eng kalelitetab nautikkwok asionai kit magetab Jehovah oleu yekiwal sobonwekyok eng kalelitetab nautikkyok kewal eng tamirmiretab Jehovah ketebi kou oleu inendet lakini yekitebi eng kotetab kanamonik keyoe atebenyo kokergeit nebo kanamonik atebet nemami kamang'unet eng betusiekyok amu kibeku amu makitinye kamang'uno makonech kamang'uno age tugul cheptolelisiek kikeyai kanamonik lakini eng ichek chemite koboto Jehovah kotindoi katerterisiet tindoi kamang'unet amu ingen kole kimitei ketinye atebet nebo kaleletab nautikkyok sikilelitech kekergeitu ak inendet yetundoi eng lilindonyi kekergeitu koboto inendet yetundoi eng lilindonyi Jehovah eng inye nekiyoto kanamonik okergeitu ng'o ingetu okergei ak kanamweng'ung nekichop eng notok ko ketebegei kele yekikere kwong'utik cheechen chekikwai Jehovah eng muretab asista chekiyai kipsengwetisiek ak ing'ony ak ilosu Jehovah kotos ne nekonin iker kit age kotindoi kamang'unet kosir Jehovah nekiyai kipsengwetisiek ak ing'ony kalo ngebwonji Jehovah ak kemetei atebosiek alak tugul cheter ne kanamwenyo neketinye imuch metinye kanamwetab fedha ak nebo dhahabu lakini tinye kit age neiyote kosir Jehovah kiyoto ichome kosir Jehovah ko atebeng'ung kokergeit ak kiyoto ngot ichome silingisiek kosir Jehovah ko ngeker atebeng'ung tugul kotorori silingisiek kosir kotoror Jehovah nekiyai kipsengwetisiek ak ing'ony eng let ibeku amu kemong'u silingisiekuk lakini maimong'u ripsetab Jehovah nekiyai kipsengwetisiek ak ing'ony nito nekeborwech ki kole okergeitu ak kanamonikuk nekatokergeitu ak Jehovah ak lilindonyi nebo kwong'ut yetun katok inendet kanoto nekameche ates. Kongoi mising, kongoi eng kanetisiet nekakenyoru nebo rani ko kameche atesyi kole eng wikit nenyone ketindoi kanetisiet ne barakunyi kolen kase Jehovah akosoru ketochok tugul eng kora eng kanetisiet ni ngiwe YouTube inyoru kanetisiet nemite yutok ak komiten nebo amdoindet Arap Nabet kora eng yoto sinyoru lesson akotuyegei kibagenge eng koskoling otoben anan oepchi eng wikit eng betut asingoite Sabato kotuye akot ngomewendi kanisetab Seventh Day Adventist otuyegei kora amu nyoru kanetisiet ko yekonyoru kanetisiet ko otinye maswali otebenech eng yotok YouTube asikewalu ko kongoi mising eng abwoti ale kikesyini yotok anan kitukchini yutok asikoteshi Jehovah eng tamirmiriet netilil kanetisiet nemie nekinyoru tugul kibagenge ko ongesa kamuktaindenyo Jehovah itorori kaineng'ung kimwoe kongoi eng kanetisiet ne notok bunu kitabutab Zaburi kongoi Jehovah amu kimnoteng'ung amu kinetegei ak kenai keng'alal kibagenge eng yu ko Jehovah kakinde taing'ung eng betut nekibendi yekitou wikit ko Jehovah kakinde boisionik tugul ak biik chekose kutuswekchok ak biik chemite ole mite eng chebendi eng oret Jehovah nyikoboto ichek ndoiwech asikobit kenetkei ng'olyondeng'ung akotebi ng'olyondeng'ung amu cheng'e oindet sikobet ko Jehovah kakisom konech sikobit kiluu ak kenyoru koek tait eng sobonwekchok asikobit kiluu ak kemwaite ak keeku chemakibu cheberberen ko kongoi kinetenen-gei ndoiwech eng betut age tugul akilosun akot pastor nekamakomite yu kesome Jehovah irikyi inendet akot biik chekapkokere ko Jehovah ichepkerichot ko eng kerichek chenyinet chebunu barak kipsengwet tugul kakinde taing'ung kakimwa kongoi ilosun kainetab Jesu Kristo ne etindenyo amen. Amen.